upo le tātou tai au male aso e malu ai tia whau o le malai o le whautungatangi e Samoa. Faafetai tele i lau fionga le kovanasili o le Malo Ausetalia. Thank you very much for the present of the magic stick. I ask for the thorn for me to blow in my village when it comes to our night watchman. O le aso le nei o lea ua maea o na sao noa le fionga le Faafetai o aunga na o aute o le tai ao ma le aso le nei. O na ule to e talatalaina fo'i e wā ua tu matamanga le whawhawhenga iai o le pāle mene ma le Malo. E leo to e taua Ausetalia o sa tātou o whaipaanga o tau Ausetalia o le tātou ainga. Ma e le to e whaamatalaina le tūlanga o le sao tāua o leo o tātou mori mau le tai ao ma le aso le nei. Di ia le atua i le alofa ma le anga le lei i le whaamautuina o le pāle mene o Samoa. Faafetai le atua i le alofa ma le anga le lei o nei Atunuu o tātou wāwai ai le whaamautuina o se tasi o poutu toa o le tātou Malo o le pāle mene o Samoa. Le ala lea o tātou whaalongolongo ma le Faafetai le atua i nei tupe tele o whawai mai le Malo Ausetalia mosi o tātou Atunuu. O le tatalo, ia whaamanuia tele le atua i lau fionga le kovanasili o Ausetalia ma le Malo Ausetalia. E ala i lau tō whai. A mais tātou patpatele, tātou pāle mene, lau fionga le Faafetai, lau fionga le au mamalu le Malo ma lau masiofo, lau fionga le teitai o le sauninga. Tātou Faafetai o le neifo ai tāua mo tātou. The Honourable Speaker has already graciously and convey significance of this morning official ceremony, and therefore I do not wish to prolong proceedings further. Today is a proud moment for Samoa. This facility is not only an investment in infrastructure, but investment in the future of Parliament, our democracy, and our nation. I am so blessed to be the Speaker of the House in 2012. The beginning of this project, and my heart cries today I've seen the completion. So I convey my sincere appreciation, Governor General of Australia and the Government of Australia for this marvelous infrastructure for Samoa Parliament. As we celebrate this achievement during the 64th independent anniversary, may this development continue to serve the people of Samoa from many generations to come. May God continue to bless Samoa, Australia on our enduring partnership. At this time, I respectfully invite Your Excellency, the Governor General of Australia, to join with me to the official cutting of the ribbon as a symbol of our strong partnership, friendship, and shared commitment to the future of Samoa. May this new chapter continue to strengthening the work between the Parliament in serving the people of Samoa with dignity, integrity, and unity. It is now our honor to officially declare all these development open. Soifua mai manuia.